Kini kadai gawai ni insiden di Bangila ban ong ka repeated failure jong ka sarkar ka jongi ha pagadai bagi kam stage kaput. Kuman pun kemau kan kam dai ka sin ka panungkong. Halang pilih ngira syasiat bat maneru ka jing setiat jing pulen hak tukur kom kumbal apa video kadai ka jing penken ya human rights jong upat bahi. Kadang nak kalian government ki orang apa kira-kira pelun kita ki baik kalau hapsian nanti ka SOP dengan kulit dia macam tu ke blank firing sa kiriman arsa ng kong nanti ka tu ka jing penyak mana kalau ke besosi adu kata-kata nama ka jing penyak pada ka close range firing pas kuliru hatu ka jing jen jong unong sa asiat unong sian uno belum melak pendim so tekani ka jing jam ta sini ke penpau ba ka jing lehe jong kipulit jong Asam dah kajing yok bor no menteri rang ba jong ka Asam hi bat kajing khauput jong ka sarkar ka jongi ya kani kajing dia kajing du jong mensing belui-lui san kling mensing ra doi ngriu ka lalong te kani kajba khli hi nengkong udai bensim ka sarkar ka jongi bat kong bolong menta kani kajing dia kala thau sai grar ba u kondar sangma umden hoksu bonlong siam jong ka jela ka jongi but udah one moral responsibility but immediately step down kumu CM what home minister ro karena kudu justification bikin ayan ang dia bakal lokum tahu kamlong acceptable so but ka kubot mo kerpang kumakan di kesini ya kini kiwi barang aji kersan pada ya ke NPP government ya kontrak sang bang CM kiru kidon kecing klik lagi dang kersan sak ni mungkin kidon bentalang kan ban kersan yu tahu bro pedeng kecing dang ya kata kecing penbaik yu purusam kajak kum kani kajing dia kemun hakanu korukom ka sarkar Meghalaya ka jongi ka punbai juta purusam kani kadi kesni ka badum tam ya kejela ka jongi ban ke sarkar hing penram jul ke menega por ban ngipa ke solam setting la pun bagi kenhun jongi dang don setting ko menta te ngila sutu na kalyang ka sarkar ka jongi ka normal routine procedure khang bari internet kenapa bagi nunjuk information mentang bolong mentangi apa iskasius kiwi jaga ngintip setiap yok dan yok kalau aja kan udah bersungsi produk prastam jongi nata kadau kan ni ka senjam makasih sarkar man khang ya internet kalau kumbapi wailit ya right to information jong way udong sesong jong Meghalaya ngiron hop mentip sanu ka jayu kan itu constitutional right ko jongi kamtam ko bne kapor baga dei kapor ban ya exam tu kena kani ka jingkhang ka jong ka sarkari internet ka kata ikna school ru kata na kata ka tumga jelah bro ka wei pu nok sunong jong jela Meghalaya jong ridong khasi jantia ri ban penram dak sur ka bacam tam hadu mentangi kini ki nong mikmat ki jongi nang thina po ki nyautuli ki konstituensi na po jante kili ayu waru shooting MLA jong ketemu mukro ngimi bukan don kata kajing long seriousness atarai namar bakini perdo prasnam jongi kelayap kumki merat man nakapor satis pokbodar kini nong khmat jongi ke sarkar ka jongi kalak simbe yaki bagir merat ke madiap satu makanya kalau unacceptable but kumanga berak mana menteri rang bai kontrak ke sama di bensimat moral responsibility ben immediately step down naka suki siam nama umdan ka capacity ban jalam ni kasih ko jongi fi bala dagi ong ko sarkar ban wadra ta inquiry kam don jingmut ma teka kajing dawa ka jongi ka sarkar ri yo CM but yo home minister ka bakin step down no naka sugi bagi syang kalau simple ba mentang ini ya istaki high level inquiry report inle taki magistrate inquiry pamdon jingmut ye laka ke sarkar juga not lasai kem no ya borok ki pulet wan hier spo mo kurok manen kem ki borok dingi la ban ong ba ka le se ka sarkar juga la ban le ne la kem la ban kem lasai kam don jumut hi ban ya bu ka inquiry ka ditang ki delay tactics jo sarkar